Okay, hello guys, welcome back to another video of RJ Coding Tips. Mayam ngasi di khoi live ama khak puna yeng mina sina ina ngasi gi live se khoi gi thajarak pani. So ngasi gi video se kai oidoino haba matam da akhoina AI sina raga kamaina khoi gi development tawdoino aduga loina AI je kai kai leibage aduga loina akhoi gi VS Code komba hai tare ko khoi gi integrated development environment natraga code editor AI gi mayam ama leire bo hujikti adu jingdo kari kari leibage aduga loina akhoi gi software development sida kari mateng panggadage habdu haifet akoina explore tawmina si haiduna ngasi gi video se live stream tawjarakpani so aingonda sida list khara leire aduduga loina hairiba si akhoi AI coding friends haraga thame 2025 26 hujik 25 loidore ko aduduga loina 2026 ko sibok adum sinaba yaba akhoi gi tungkoina chatnagadaba oidineba hairiba myam jingje khoina ChatGPT gumba adagidi Gemini gumba myam ama AI myam ama budi lei but moidagi thoido hentokpa khara ko moijina kamaina tawbage aduga loina ChatGPT dagi kari khetnaba no haibado khoi punna yengminasi adugi damakta live stream tawjabani so myam live stream se ko khoi sidai sida kari problem leibage issue leibage ko sound tabra tabidabra adu haibado khoi gi ko comment section da amadi loi habiro ai sidai sida screen ani hum thami ayu sidai check tawjari ko check tawjida mayam kaigumba audio tabidaba leiraba amasung any kind of problem leragadi comment section da habiro akhoi sida monitor tawraga yenge ko hojik hogi oinadi karimta problem leitaba mali so problem leitrabanina akhoi let's jump into it ko akhoi yenga se kai leibage habado aduduga loinana haifet explanation macha amaga loinana moje download ka loinana kai installation kai tawgani aduduga akhoi installation tawrakanda prompt ama khak pigane ko sigi prompt se piraba matungda moje kai kamaina amana kai sabage kyam koina changbage habdo khoi punna yengminasi aduduga loinana khoina karambana best khwaidagi best to sarakbage habdo punna yengse so sumain tawdana ngasigi video si AI coding friends 2025 2026 ki akhoi gi best oina khankatlaga AI sidagi mayamna sinaba yaba karambano aduga loinana karina best no karambana free no karambana paid no habdo punna yengminasi so ahanbada khoi gi lairibase cursor.com haibam leire ko sigi cursor.com haibse aina hangtokjarage so cursor.com haibse maje cursor haije maje Anthropic ki oibane ko Anthropic kira maje Anthropic kira Anysphere oiba Anthropic tuna Claude ki oideba ko Anysphere gi magi sigi company jina puthokkrokani aduga hairiba sigi Anysphere na puthoiba sigi cursor je moije code kidamakta yam optimize oi haitare ko every AI leiriba AI agent myam leijasanu leiriba myam marak sidagi khwaidagi optimize oibaje cursor jina heleba kamaina tawbono khangde khoigi mi maga miron ngangnaba yaba haitare ko adugumba oiba maje aduna kari hairino kari akoina prompt pirino haije mane yam raina khangba ngameba ko aduduni sije adu maje pricing da pe changa yengsi pricing je free da 1 week pro trial pigani limited oigani aduduga loinana ko completion akoina code ibada auto complete tawbudo adu khara name ganeba ko ado hairibase khoigi try tawra yengji kaigumba mayamna si yamna phai haibanina pro je lawraga $20 per month around lising ani ko adumuk thibiraga adum sinaba yai haitare so sijini paisa kharadi tangi ko adu itaraga so khoina sinabadadi yamna nungai ba haitare sini aduna akhoi sije download tawraga yengasi download for windows mayam kaigumba system do mayam gi windows kina windows ore linux kina linux ore aduga loinana atop topa system do gi matungina mayam download tawbirako aigi oinadi 2.0 je download tawbadoine download okay download for windows number yade aduga mayam RJ Coding Tips haiba channel jibu subscribe tawdaba leragadi tawsanbiramo any akoigi ko programming ga loinana akoigi tips amadi tricks mayam ama saina thagat prapaje mayam support adum tawbiyu aduduga loinana akoi makhatan atopa video mayam ama semjarakani ko so sije download tawba chatriba download tawba chataba male okay download tawba chatta taragadi akoigi sigi jina download tawba chida website tay download tawba yaragadi mayam adum tawbiro ko yade yadragadi ai terminal do ina puthokjarage terminal do ina download tawge ko winget install haraga sigi magi company maming je ibirani ko ngasai yawge anysphere dot cursor je sije ina samai ira aduga sidagi install ina tawars
ko ngasai gi khoi gi WinGet hai ji win kaino gi Windows ki oina leiba ko magi kaino ne hai tare Play Store gumba ne ado Windows ki oina leiba adu WinGet tawraga install tawrse ado sumaina install je sidagi tawrakandada akoina hanga yengaje mayamna kaigumba sigi mayamje download tawba yaragadi download tawbiro aduduga loina installation tawbiro installation dudi makha tana sigi matungina sap manarne so mayam huji phawda khoigi kai problem leiba yenge ko any problem leitaba mali problem leragaju haibiro ai audio ngaktang mute tawjage aduduga sigi download tawringai jida ngaktang ngaiminase Okay, khoi problem ta leite aduna dum continue tawrsi si installation matom ta sumaina akoina download tawraga ju ko installation gi extraction ji sumaina laka deni samana na khoi ju si terminal de install tawraga dum installation sumaina la ko okay so khoi gi installation ji loi ko installation loramna ai si je minimize tawr thamage adoi taragadi aina si je khoi gi ko minimize tawrage si ju aduduga cursor ji yengsi cursor ji kayawge si koina cursor ji open tawrani open tawbje ngakta ngai minasi aduga mayam ko interactive oina comment section da mayam kai phawbi sumaina aduga ano video purapasida aduga loinana ko akhoi gi AI gi lamda hujikti AI mayam chanjala abnina ko kai leibage khotpage haibdo ko adu mayam adum comment section da habiramo kari ano khangba khangdraba khotaba mayam leiraga su ko adum puthokpiramo haitare ko akhoi gi haibiramo suggestion tawbiramo adune so ai sida amatang cursor ji amuk open tawrake ko problem not to problem okay sida leire ai cursor window ma hangiba cursor window je khoi download tawraga open tawji VS Code ka chap mane kembu khena debo ko ma je it is like moje VS Code tagi moina sadorakpane hai tare ko aduga khoina sida icon am uri sida nebo ko sida click tawrakanda sida AI agent se khoina sina ba yadoine but akhoina sigi AI agent se sina je kamaina sina doino doi laktringai gi mangoina na khoina folder ma khak hang re ko sida aina folder ma khak hang thame ba ko sigi 2026 haraga AI coding friends hai sigi manung jida aina anowo folder ma semge ba ko cursor na kamain tawbage habda aduduna cursor je aina semaga sigi je aina drag and drop tawraga pusalage ba ko drag and drop taw taragadi ma je cursor haiba window jida hangae ba ko so inside this cursor akoina sida magi ngasai gi prompt to pibiraga ko prompt to piraga ma je kamaina analyze tawraga mana project se semake je yengmina jeba adu yengmina dringai mangoina na khoina account amadi hangdabi yaroi so come back here aduga ngasai gi cursor do sangani sida khoi gi kaino tawre crash atle ko kaisu kaide cursor ai gi sigi browser je ko tab myam hangbagi crash atpani ai window ma pujarake sida ai account am laiba ko sida doina ai changake ba cursor okay so I have this cursor here let me first like CJ log out tawthokige log out tawthoga okay makok te punna tawminasi sign in tawdoine ko sign in tawje ai sigi account am lei sigi account je sinaraga tawge so sign in tawdoini sign in tawba matamda mayam khoigi option mayam laigani ko sign in with the help of like Google adagi GitHub adagi Apple mayam am lai adubu ai email address loina irage email address se iraba matungda continue namge yadragadi yadre
okay ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ password ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ passwordꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ sign in ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ password ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ sign in code ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ sign in ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ code ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯣ can't verify the user is human please try again ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯝꯖꯟꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ networking issue ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯃꯦꯜꯒꯤ code ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ okay ꯀꯣ cursor-ꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ sida ai copy tawrani aduduga ngasai sida paste tawre akoi account se hangabare ko account se hange account hangaga aina free trial je accept tawrjai but myam kaigumba sida sida khoi card details hapo habne adu hapning daba taraga di skip tawthokpiu adu sije only limit laibane yam limited yamna oibane mai context se ko habdi ai sina bai chang yam nembane aduduna khoina ko free trial tawbi bai but free trial tawraga di ko cancel tawthokba khotpa paisa thiba khotpa lawakani aduna ai hojiki ona di skip tawrage okay aduduga loinana ai sigi makhon amta leithage ko tudrung mana tawr lai that's it okay yare so ai hoje account se sign up tawraba matungda ai gi sigi id ji ga integrate tawrani samjan ga doine ba ko samjanaba gi damakta aina sidai sida ko okay somda kai problem okay no problem Dida ina nakanda play tawra thambane ba ko adu maje kana tawra laira play tawraktaba okay yare sina si ore si sign in tawrse ko si je ai hane account am laibani si account se ina log out ta tawthoke ko log out tawthe sign tholani myam gi adu aina sign in tawrani sign in je browser da dum auto laksarani adu ngasai gi email duga loinana adum auto login tawjagrani login tawrakanda sida ai account to yar tholani yare ko sigi account se amina si tab se close tawsangraji ko aduga si ju close tawsangraji okay hojik sumaina khoi gi window je laire account su yawra lairamina hojik khoi sida howa yadoine ba ko howa yadoi je khoina code se kumaina igi khotkadagi dudi analyze tawdudi like 1 minute mukti yengminarsi aduga atopa ai ji mo explore tawje maramdi yam sanggane ko taruk ne ba punna aduduna sangdana ba hojiki sije back maningda run tawhala thamaga khoi kumaina semake do yengje ba ko so I will copy this prompt let me close and si prompt se copy tawrsi prompt se copy tawraga aina sidai sida maje paste tawsaleba ko sumaina ko aina haise atai kemta nate maje khoigi full stack oina ko simple login logout yaba ko SQL MySQL natabida SQL Lite ko yamna apikpa SQL Lite sinarni duga aigi si system manungida dum store tawhandini database aduduga UI ama hapaga maje semo haidene full stack ta ko adu si je semanjeba so si je aina agent je thamasu yare auto thamasu yare si myam si model myam khanbe yai sidai setting ta changaga ko khina magi model multiple models ko adubu aina khwaidagi thengnarakpada phabase khoigi ko cloud sonnet si 4.5 si ju fai si myam jinge dum hapchanbe yai haita duga kaigumba pet tawba leitaragadi sigi khoigi API ki je sambe yai hojiki oinadi mana piriba khara je si sinarasi aduduga loinana hojiki auto da thamaga agent mode tawje plan tawba haidi planning asking ko mayam thamba yai but akhoi di code ta dum hawrdoine aduna agent mode thamasi aduga sije thajalasi si thajalaga mana kai ko step by step process mayam do kumaina lakhe do punna yengminasi ko stream gi problem amta leite yare to mana sumaina semba hore to do sana semtoe ko semto matungda mana ko kai tawgadagi do mathang planning tawrani adu mayam si je loraga mana AI na semalaga back end da dum thamgaje back sida dum thamgaje ba ko aduduna si je thanamaga akhoi atopa app tamu next ki kai leibage ha do khoi mu punna yengminasi si thamgraba matungda aina next la ka doise okay sigi jima mana approve tawana tharai ko si jima approval amadi pirasi run tawrsi aduduga mana mai semjarani yare hujik next la leiri base kai kawbage haba matamda warp.dev hai ko warp.dev se ma run tawwa changba ngamdre maramdi aina haido sigi browser crash atpagi ne ba ko ado sije aina warp.dev se copy tawraage ko copy tawraga oina atopa window do ina hamjaraage
Sigi mayam sigi link sing je aina description da hujik live thare description je sigi description box da dum hapam bane ba ko adu mayam dum check to biu hai tare ada loi yaw bane so sidai sida aina warp.dev ta la warp.dev sida aina changwa kanda mana hanbada dum kai do haire download for windows haire dum thokle akhoi si download tor se natraga ngasai gi aina winget tor install taw do du dum yawe ba ko winget install tor se ado ai gi oina di si download tor ke warp setup se tor se downloading download lorga ma je hangalas aduga somda haifet magi ko hek tholai je si je khoina create taw bi halas ko cursor gi is maina ko man hangak pani kai kai taw ga doino adagi di kai kai taw be khot be ai kai do du na ko adum continue taw han bai tare ui ko mayam aduna khoina kai ni interaction am change ko adu so akhoi ju sidai da warp to download taw bu loraga warp to install taw ramani okay warp se install taw re ko install taw ram matung da next nambirani sign taw ga installation je mata continue ja sagrani ko install je masana taw jagrani okay interaction je dum nambiu ko yes yes dum nambiu ma'am sumain taw ga ko ki warp se mu launch taw se mai ju warp ki je ahan da sumaina window thola kane ko tholai bu window ji da sign up taw ba ma natra sign in taw ba ma do khoi gi di kai oi ba ya account layer ga di sign in taw ni taw dra ga di sign up ai sign up taw ga but I already have an account ko aduna mana auto connect to gi ba jai to ai si dai da account lai bani na mana kai ga samgre ha ba matam da ai gi github ke account kani ado mai ju chap mana na sign in with google natra sign in with github tholak pe adu mayam dum sign up taw bi ro adu gi process de explain taw jar roi maram di dum common oina khangna ram ni na ko si open taw jar ga open taw ram ni na ai gi si dai account thole adu daga magi billing and usage type ding je magi ju chap mana na ko 75 credits khatang ne aduna credit yam da bani credit khatang khak da koina sina ga doi ba ko aduga akhoi warp sida haibe changa yengsi magi su pricing yaw bani ba ko pricing da changa yengsi magi ju chap mana na suina lai di ba je $0 per month free ne ba ko hoji ki 75 credit to na limit oi de ba aduga atop top mai $20 $50 per month myam dum lai ko aduna hoina yengai ba han bagi cursor ga rap ka je yam na di pha ba ko but moi je limited oi limited context ne ba ko aduna khoina sina da yam na khoi gi khudong cha da bai tare khoi di free pa mani na ko aduna free doina yeng je okay mayam kai gum da sida background da noise ta bi ra ga di khara ignore taw bi ko khoi hui yang pong ai tare nung dang oi ni yo si lai ra warp se ai si dai se thang to tham ra ge ki je ma dom continue taw jo janu warp sina mu tang explain taw jar ke ko margin ne akhoi gi terminal base ne akhoi na si dai sida terminal da smaina sina da sigi base da ma je la ka ne ba ma je akhoi na terminal base oi bani na akhoi na sina ba matam da ma je adum ko terminal hai ji di yamna akhoi gi kai ni automatic oina loi taw ja bani ba aduna terminal da di powerful yam oi hai tare ko aduna warp se dum powerful oi bani so adu du gi da makta si ji ma dum ko yeng ji ma kanna keno tawre ado sigi ji da ne aina hai jani je taina te akhoi ni yeng je sinar pa matam da loi thoki ba hai bam jali na adu ju yeng ji ba loi thoki tara ga di khoi thabak taw ngam moi do ne adu du na free alternative to kai lai ye do yeng ka do ni ko adu hujik si cursor je kana ma thabak che ngon da ko si tawge na man ni rai do ai dum install next sum chat piri warp se mu yeng ji warp ji do khoi folder ma hang je ba ko folder hang na bagi da makta nga sai gi aina sang gi ba se gi folder je sida chang ke sida anoba warp have account folder ma hang folder ji da mu aina open with ko sida open warp to in new tab warp ta hang to alas mana hang to le to mai ji ngo direct adum folder du ga laktra sine ba ko sida ji nga sai gi command do chap mana na pisal la si aduga mana kai sema ke do mongon do jeng se adum moi je ka haini loi ni rakani ko haibadi ai si tawge khot ge loi ni rakani ko adu do yeng mina se hoje ki oina aina si hang abani na si ju minimize taw gi are adu duka ngasai gi same keno do ai keno taw rake ko de yauri male ko si da ko gi keno do yaure ba code ai tare ko code to yaurim ni na aina sidagi pusalaga copy paste tawraga dum tawrse sida lai yai ko ijaina mongon do ju thajale mana analyze tawrni adu continue tawrani so adu targa di khoi hoji running tawri je sida system jida
cursor run tawri as well as kanazu run tawre khoi gi warp su run tawre mana ju pire hairi ju drama ngon da jo khoi gi run this output tawbo khot pa na ready khoina dum namjang yes 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 adum moina hairi bidu gi tawge har ko khoina continue yes yes next adum nambi do ne ba ko run adum ta halasi si ju run tawri ma installation tawri jane ko okay next sumaina tawdana khoi gi ani loire ko loiba haibadi akhoina sidai sida thopajida huje phawda ani ne try tawise tray ga coder ga copilot anti gravity khoi watli ko si jing jeng mathang khoi chang ga yeng si duga ko kano tawse puthorak sai tare so let me just grab this tray and open here and bring it back. Okay. Man planning amadi seme hai ko planning seme bajida khoi kyam ya amna sina thokhragi yengas si jina keno gini ko khoi gi hujiki oina warp kini ko settings ta changsi uses ta yengsi 4 patang ne okay keno zedra okay sidi kaisu kana de hujik continue development of this project smaina khoina continue to halas ko aduduga sijima thamgraji minimize tawrje cursor gi ju ma je installation ji hujik phawda run tawra lairi mane ko ngamdraba kai dawre npm install di lairi ke audio jina yam hauri je kari ginno ekta lairamba a phulda ko yare sure jima cursor gi ni cursor gi ma je changba ngamdraba kai dawre jimaga okay mathang keno to halase adum maina prompt toropada adum kai haini pi keno khoina yes yes namaga sumaina adum tawgi be ko aduga hojiki ngakang khoi gi sigi cursor da ngamakri bade sigi khoi keno tawse aduga sigi ma aina auto approve to halage ngakang gi oina sigi quit to thoge ko thola aduga let's say koina cd back end da ko back end da kai kai no back end install tawda bai ji si kai ji ne ko aduna khoina custom moina haibdi yarakta ba kan jida di khoina hen akhoina direct changjila tawam yaw changdaba ma yade ba ko si je ma khoi install tawsan birase ma node ko yade kai gina okay I think it's because of my like node na oramba jai the yeng si da comment taw da gen ma gi ju kai pira ke ha do yeng si do lo na khoina si da explorer yeng bi are ko working da kai kai yaw ge khot ke se ado mina khanbada back end da yadri ba se kari gina okay ai hujik sigi je npm install tawbadi yaroi ahan bagi oina kamaina yadoino npm init tawgadabane that's why duduga loina sigi matungda install tawgadabe aduneba right kai problem no thoija either resource busy or this cannot be found okay in the log okay ko amko yenge what igi node se yadaba jala node je se yada taragadi continue tawba yaroidoine ado ngaktang thamje siju tray je ngaktang layer yengji ko dude close tawge ei node yawbane node yawi node yawi do yabam thokpane ko mana resource busy hai ko resource busy hai banina adagi oina problem thola amboram ba su yai yengji dubu mai tawgadage do warp ki ma continue tawri hai tar
cursorꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ CD front end ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ front endꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ front endꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ backend ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤꯒꯩꯁꯦ install ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ front end ꯁꯦꯝꯃꯦ backend ꯆꯪꯉꯦ backend CD node modulesꯀ package ꯆꯦꯠꯁꯟꯕ npm install npm installꯗꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ npm install ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ express ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ install ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅꯦꯕ better ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯁꯇꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯁꯣꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ I think I have some issues with my node ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯠꯁꯤꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ sorry ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯌꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ install ꯇꯧꯔꯒ uninstall ꯇꯧꯔꯒ install ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ warpꯀꯤꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯣ warpꯇꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ warpꯇꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ warpꯀ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤꯁꯨ IDE ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯕꯠ it is based on China ꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯕꯥꯏꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯞꯀꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 10 free fast ꯀꯣ 10 ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10 credits ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ 10 creditsꯁꯦ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ slow ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯞꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ $3 ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ $3 10ꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ 20ꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯗꯤ 10ꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ $3ꯅ ꯍꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ $10ꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ AI ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯅꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯗꯩ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯦ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯞꯀꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯋꯥꯔꯞꯀꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯀꯦ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯋꯥꯔꯞꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯃꯥ ꯕꯦꯟꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯞꯇ ꯑꯣꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯀꯦ
auth system gi manung da back end ga front end ga animak ti yaw okay si lok thok jar ko do yeng cd ls sida dum command ji dum chat pane ba khanga ba khoi gi warp ki nungai ba tare ko warp ki nungai sida dum chat pane ba ma gi ya ni terminal oina chat pani na ko dum sida lak pane ba hai akoina bs code di mu terminal gum am hangnei dana sumaina makha da si terminal am hangnei dana aduna te warp ki di ma ma samang dum terminal base ne ko aduna ls da auth system yawi auth system da kai kai change ani laire front end ju back end ju laire adu ma gi redmi gi ka loina mak su yaw jare ko sine ba mai nungai ba aduna akoina start.ps1 powershell je run tawra ga yenge ju yare adu tar ani mak deploy tawra ni do huren kana gi no haido lower kan da deploy do adu kan do in tawra si hoji ki na di yengse mai 63 di sina thokre chumbra chumdabra yengje ba ko aduna ai si warp se hoji nakana thamgrage aduga warp ki loire ko now sigi tray je mu setup haurase si open ki ka si lo khoina tik to ga to birani install or kan installation hor koni ko se download lor ga next nambire adai next number kan ko installation tawrse ai budi han installation tawra yawone do si ko continue tawra ga ma kamai laking ji but on the other hand cursor gi je em tanga try tawge ko mai je kai ne error pire i ba no do yade yadraga di cursor je exit tawth thoga mu mo ko de mo hanba ma to je ko adoi taraga di ai si cursor je close tawsan ge cursor je problem thoi sigi problem thola pa ahan bane ngona thengnei je nahan ge kem taw taw bane si meyam do lapagi ko problem thola porm ba se ado yeng je tray ko tray ju lor ma le tray ju lon tawsalasi adu chap mana ba ngasai command do pisan je engon da command do yauri jala khangte command let me check command yaudre di copy tawra ge horen ade cd front end or maintenance back end tawda npm I sige try tawge okay tray open tawre ko tray gi ju open tawi open tawje khoina login tawdene ma gi login tawdraga di hoba yaro ko aduna login tawsalase so I have this like here aduga ai gi tray je login with google tawrage ko aduga mayam ai sigi account se ma khallage aduga login tawre ko login and open tray mai tawra login tawje hange yai ko aduga akhoi gi yengbe manage account uses yeng bai ta ya ba ko sikido uses to yeng or yeng basu yabdi yai uses yeng taragadi akhoi gi kyam yamna leibage kyam watpage habna yengdone to ado ai gi sigi je pre plan ne ba ko do ai hana sina thoki bene do si log out to thoga to pa noina tawrake do natragadi tawne google go ne tawrake github ko si github si go ne tawrake aduga sigi jima log out to thoga tray gi no aduga login amu tawra duna phare sigi na uses kamai lai yenge ko leitragadi yadragadi ko upai leitragadi kano tawr lore atopa account yenga lore mayam gi di oina di ko sizu ai hana khara sina thoki bene se okay phare adu taragadi ai atopa account amu yengage kaiguma mayam account leita taragadi ko soina account mayam hangaga tawdi dum yabane ba ko adubu compulsory amatang oina tawge di kaisu kaide adubu ai atopa account am singe ko adu changak okay I have login and from here log out and login again okay ai login tawre ko yare login successful hare ai taragadi ai gi account se yenge hai matamda users ta to sidai da zero le yare okay si chap manana hangani aduga ai folder do pura ge ko somdage aduga warp ki nattaba kanan tray gi ko tray gi folder jai drag and drop tawrage to sigi manung jida sai gi sigi command je prompt sai pisalage
address the authors moigi AI sil home da leire builder je khalani builder khalani aduga sida hape kodi yeng si thajalladi mai jo auto mayam si model mayam khanba myam ni auto thamaji thajallasi aduga yeng si ma kai kai pirakke habado idum thamgi se okay khali masi tawjarajanu background duga koigi si warp laigre tray laire ama wali ko coder ga mathang wali mathang yeng do sigi error ji dum thoi ba ko I wonder why hangi thok taba error ne ba sigi atopa dadi thok te ba ko sida thok ko ne ba hana create tawraga ko install to han bari duma follow mal mayam gidi prompt se aina ko si tawise yenga ko ai prompt to ko na dum hapjarake ngasai gi description da jo dum update tok sarake khuji ki na mai je ko mai sem gi do yeng mina bane okay sida comment ama lak male ai comment am tapa jage ko brother coding tamba hobasi kamaina hogani okay koigi Kelvin laisang them haiba ko koigi brother jina hangbira ise coding tamba hobase kamaina hogani hamne so coding tamba hobase koigi main oina ahan bada khwai maroina fundamentals learn tawbu ne ba ko language ama khalaga fundamental run tawbu de so ahan ba language akoina khanga doise Python khanbe ai C khanbe ai C++ khanbe ai but khwai dagi maroina di akoina ko hardware level dagi khanba taraga di C na khwai dai best ne adu hujiki matam dadi AI taw Python je mi Python dai khamnai ba ko Python dagi hoba dum yare aduga fundamentals to loi khangbi barani adu doga dum hoba yare hai tare dumaina laigani sigi ji ma ko package.json file do hana semalas aduga and then continue ko vibe coding ni ko to imam de vibe tor ga ha nungai na ha ni khai dana tor ga isai thara tara jai ko sa tumaina package.file de json je create to halani aduga continue the installation to aduna phado male nutraga de error thok lai re ba ko yeng je do kamai tawge na yarak tres sijima thamgraji tray gi kamai tawge je to mazu package.json han semai judra si akoina accept tawbam chang accept tawrani loibu lora male ne sida o loidri tray gi khuthu je ko sine khogi cursor je thuram me harga cursor je kedo baino khangde error tholai je aina khana note na error dai ba male ba do kedo baino error lai je khangdre tray gi lower ba oh install taw haire to mai na yusan lakwa si AI mayam jing ji hujik loi naisala me ko ado somda brother ko khoigi Kelvin laisang them na hangbiram ba do adumaina aina hujik haijagi ba do ko learning from the fundamentals but ko choosing a language ama khalani adu do adum ko fundamentals learn taw yai fundamentals learn taw je khoigi ko website lai riba adagi YouTube ta phangiba mayam jing tutorial lai riba mayam jing dum yengbi yai aduga ko error dum thoine I don't know why mai si mana fix tawba ngambring je tu adu khai kana bam na kaino dune sumaina AI sina bajina ne akhoi gi terminal da tholai ba error je mana analyze tawjara ne ba ko adu duga adu tholai ba error do ma solve tawna ba honar kan ne yeng je loi bu loi re to khoi gi keno gi tray gi di loi bu loi sale ko localhost 4000 da listening tawre continue tawge kom tang ai sigi
continue ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ audio ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯃ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯆꯞꯄꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯄꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯨ ꯊꯥꯡꯇꯣꯛꯈꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯞꯀ ꯇ꯭ꯔꯦꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯕꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯃꯥꯔꯛ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯣ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯒ ꯇꯠꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤ ꯌꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯔꯁꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯋꯥꯔꯞꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯤꯛ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯇꯤꯛ ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯒꯦꯗꯣ ꯕꯠ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯏꯁ ꯀꯣꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯟ AI ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥ ꯍꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ AI ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ AI ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ $0 per month ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯣꯗꯔ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯈꯤꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯅ ꯀꯣ ꯉꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯗꯔꯁꯤꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯅꯝꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ
ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯥ ꯀꯣ ꯀꯟꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯈꯪꯗ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯗ ꯆꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯦꯠ ꯑ ꯃꯤꯅꯠ ꯁꯤꯝꯇ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯀꯤ PC ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯐꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯟꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯤꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯌꯥꯅꯣ ꯕꯦꯛ ꯊꯤꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯊꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯟ ꯇꯧꯈꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯗꯔꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯁꯨ AI ꯀꯣ ꯕꯠ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯥꯏ ꯐꯣꯔꯒꯠ ꯀꯣ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ coder.comꯗ ꯆꯪꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯏꯃꯦꯜ ꯏꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯋꯤꯠ ꯒꯨꯒꯜ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯋꯤꯠ ꯒꯤꯠꯍꯞ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯋꯤꯠ ꯒꯤꯠꯍꯞ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯤꯌꯔ ꯁꯤ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯔꯛꯏ ꯇꯧꯖꯔꯖꯅꯨ ꯀꯣꯗꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯅꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯨꯖꯦꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯇꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯁꯦ ꯄꯤꯁꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯔꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯃꯣꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯊꯤꯗꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯁꯤ ꯃꯥ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣꯗꯔꯒ ꯀꯔꯁꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯟꯅꯗꯣꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯥ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯖꯥꯠꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦꯅ ꯐꯥꯏꯜꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤꯇꯨ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ AIꯒꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯀꯦꯔꯥ ꯇꯧ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯅꯤꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯣꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯔꯁꯔ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯔꯖꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯀꯅꯥꯅ UI ꯐꯖꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯀꯣꯗ ꯏꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯤꯠꯍꯞꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯞꯀꯤ ꯀꯣꯗꯔꯒꯤ ꯀꯁꯔꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯔꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯒꯦ
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ YouTube ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ RJ Coding Tipsꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ every ꯀꯣ anything ꯀꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ Netlifyꯒꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯗꯣꯟ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯆꯦꯞꯇ ꯍꯥꯡꯂꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯏꯃꯦꯜ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤ ꯅꯦꯝ ꯏꯃꯦꯜ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ ꯔꯦꯗꯃꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯊꯠꯆꯒꯦꯀꯣ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯒ ꯁꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯝꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯝꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯁꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯔꯁꯔꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯔꯁꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯁꯔꯁꯤꯁꯨ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯣꯂꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ VS Codeꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯄꯥꯏꯂꯠꯁꯦ GitHubꯀꯤ ꯀꯣꯄꯥꯏꯂꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯀꯣ ꯗꯦꯠ 18ꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ Gemini 3 ꯐꯥꯎꯗ ꯌꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯗꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯐꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯦꯁꯐꯥꯎ ꯇꯧꯁꯟꯖꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣ AIꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣ ꯍꯧꯗꯩ ꯂꯣꯏꯕꯨꯛ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯁꯤꯗꯒ ꯗꯇꯥꯕꯦꯁ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯇꯥꯕꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯡꯉ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯦ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯀꯔꯁꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯗꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯂꯦꯠ ꯆꯦꯛ GitHub Copilot ꯀꯣ GitHub Copilotꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩ VS Code ꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯒꯦ VS Code ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ so I have this Visual Studio Code window here and now it's not crashing sorry ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯕ ꯀꯣ ꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯍꯥꯡꯉꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯐꯣꯜꯗꯔꯗ Copilot ꯍꯥꯏꯔ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ Copilotꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ VS Codeꯇ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯥꯀꯟꯗꯀꯣ ꯆꯦꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯆꯪꯉꯒ
Copilot ana install tausanbigada magidi VS Code manungda dum yaujaba oidone aduga si Copilot chat se si install tausanbigada adu kana tholakani masai yaujaba jawbni ko aduga si sammaba matungda maina account se kaida samgadage amatamda sida sign in with GitHub ana tawragane GitHub ka sammaganda ngasai gi sigi data de tholakadoine khange ko adugani magidi sign in tawrakanda du chatkadoine aduga adu natragadi thokloi aduga khoina magi keno je yengbe yai ko GitHub Copilot chat features sida sang ha yengbe yai magi kai adai ka bo yawi habdo ai sigi je ai premium lawbani adudugi matungina 100% yaudore ko sina dore sina taba top account am hai ucharake ko ai sigi top account sigi di hoji test tawde je sije sumaina loi lai gane ba moigi 50% ko yamdabne magi di ko aduduga sigi je sidagi sina ba horakadaba yengji myam ko Copilot kina kumai tawgena adubu Copilot ki installation yaude VS Code hangtokpiro GitHub Copilot chat install tausanbiro extension adudugo loinana install taraba matungda ai GitHub ki account ka sign in tawrni adu automatic oina masagi Copilot ki ko khara phangane ba adudo sina jeba chap manaba ngasai gi code command do prompt to pisal aje sida silare thajala se duga yengase maisu agent khanbe yai plan khanbe yai myam khanbe yai do agent thamaji auto da thamaji to si myam ji ma sinarakadoini ko auto thamaga khoina done pisalaje mazu mai semjarani ha sida magi folder manung jida Copilot thai manung jida okay coder gi ji ke dogre chapkraba chappa makti natte ma kana semi ba kainam taw the Spotify application okay ai Spotify yadram sina da ko YouTube music ne phare magi ju seme tu du semaga ko mathang ado me ayamba matamdane akoina sije menu ni yengba matamdane sinariba ngasai AI model je Claude sine ba ayamba akoina ko Claude model haje Claude ki sonnet anam naimne ko sije ayamba lo sine ba akoina hek yengba matamda ko ngasai gi ama oigira mo oigira ko everything they depend upon this Claude sigi sonnet myamse sida sinarakpane adu moi je Claude sini ko khwaidagi coding da yamna expert oirise aduduna ne yes adu yengji moi sina je manju mai tawge do ma laire manju mai je ke dor jana chapkhra mal yengji ma continue di tawre mal topa comment laibra laite atei natte da myam aina sanga si live stream tawjare je ko video na mai di tawje kanu ngamda ba ko sangman doraba video je duna aina live stream ain tawthok pai wani da kasi allow nam biji keep nam si duga tawse video gi frame je phajada brasiba yamale dum tawde smai si laire ma kana semi coder gi je ke dogre yengse adudi khoi kai Chrome ju tat khra male ko ai Chrome tat khre ai Chrome tat khiwe wani da to berane crash chat pai wan yamak pagi adudi GitHub Copilot yengi ko adudi GitHub Copilot yeng lo ne si Google gi anti gravity ji yengase ko mo yam fai hai ko si tai ji di ko kano tawramina lotion gi ya da ko prompt to laira koida sile